ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସପନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଶା ବାଲି ଘର ମଶାଣି ସାଜିଲା। ଆଲୋ ହେଇଟି ଆଲୋ ଗଲ କୁଆଡ଼େ ମ ଆଜି ପୁନେଇ ଭଳିଆ ଦିନରେ ମୋ ଭାଇ ଆସି ଆଲୋ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମୋ ଭାଇ ଆଉଛି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ ଦିନ। ଆଲୋ ଏ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ହୋ ଆସ ଗୋ ଆସ ମ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆଲୋ ମହାରାଣୀ କ'ଣ ହେଲା ଗଳା କାହିଁ ଫଟଉଛ ଏତେ ଜୋର? ଆଉ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବନି? କ'ଣ ହେଇଛି ବା? ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମୋ ଭାଇ ଆଉଛି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇରେ। ତମ ବା କହିଥିଲି କାଲିଠାରୁ ସେ ହେଇ ମିଠା ଆଣିବ ବୋଲିକି। ତମେ କହିଥିଲ ମୋ ଭାଇ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାକ୍ଷୀକି ପସନ୍ଦ କରେନି। ଆଉ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ମୋ ଭାଇ ହେଇ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବ ଜାଣିଛ ନା? ଗଲ 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 ଆମ ପାଳି ମାର୍କେଟରୁ ତା ପାଇଁ ମିଠା ରାକ୍ଷୀ ଆଣିବ ଗଲ। ହଉ ହଉ ଏତେ ଜୋର ଚିଲା ନା ଗଳା ଫାଟିଯିବ ପୁଣି କିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ମ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପଳେଇ ଯାଉଛ ମ ଏଇଠି ବାସି ମିଠା ଆଣିବ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇକି ସେ ବାସି ମିଠା ଖାଇଲା ବେଳେ ଏଲାର୍ଜି ହଉଛି। ହଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଠା ଦେଖିକି ନେଇକି ଆସିବି ବସ୍ ଏତେ ଚିଲା ନା। ने मार दे ढीरो को देखी मार दे दे मारिया भाई किए गोटे आउची चलो ताकू घेरी दवा हेलो घर जाऊँ भाई मु बहुत व्यस्त अच्छी मो भौणी अच्छी राखी बंधन मत छाड़ी दियो मु बहुत व्यस्त अच्छी। कह जीवु से बेर कौन आचु तो बार कौन सब बाहर कर। हाँ भाई बेगर किसी ना खाली शाड़ी खंड अच्छी देखा तो बैग रे कौन अच्छी देखा कौन रे धोखा मारी के आइलु देखा से बैग रे कौन अच्छी देखा है नियो तम राखी तम मिठा। आलो माँ आलो राखी आनी सतरे हाँ हाँ बुझिला ना यही भाया बड़ बड़ राखी मो भाई भारी पसंद करे। सही नहीं बा बाछी के आनी बड़ बड़ राखी बाछी के आनी माँ ये कला कला कौन आनी जो कि ये कला मिठा कला मिठा जी। आलो माँ ये कौन आलो हे ये बा गुल्लू गुला गुल्लू गुला नुहे कला जामु जानी मो भाई गुल्लू गुला खाए। हाँ खाइबो ये बुढ़ा का पारी हबनी ये बुढ़ा का जमा पारी हबनी तुम एते कंजूस ना कंजूस वर्षा मधे मो भाई थरे आउची तम घर को हौ लो हौ ठीक अच्छे गोटे काम कर नियो नियो या से थाली फाली रे सजाओ मु देखे मो भाई बाटू बने मो भाई आइला कि ना के देख। अप्पा 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 हेलो 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 मो भाई की अरे अप्पा हेलो धन मो भाई हेलो मो भाईटा परा पोड़ा काट हो गला। हेलो धन केमिति आइलु लो साइकेल लेके आई हौ हौ आइ बस 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 हेटी आ गला कुआडे ए जल्दी आस मो भाई बा आसिलानी जल्दी से राखी प्लेटटा लेके आस हेटी तुम सुबुच ना नाही मो हेलो जा जा हेलो कहना तो भेणे कथा से जा करूची एमिति केही करिवे नहीं मो जीवनटा पूरा जाली पोड़ी छारकार कर सारे हेटी सुबिला ना नाही मो आसा आसा जल्दी आस। हेटी आ धरम दियो भाई टिके नगे ना के दिए दियो दियो हौ तमे धर ले ले सिंदूर टिके नगे दे मो भाई की। हां आ चंदन कुआडे गला आ चंदन को घोरी नथिले हां घोरी हां हां हां
ମୋ ଭାଇଟା ପରା ହାତ ଦେଖା ଦେଖା ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦିଏ ଦେଖା ଦେଖା ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ପକେଇବ ପୁରା। ହେଇକି ମୁଁ ତ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିନି ମୋ ଭାଇ ଠେଇ ମୋ ଭାଇକି ଏବେ ତମେ ମିଠା ଖୋଇଦିଅ ମୁଁ କହିଦେବି ହଁ ଖୋଇଦିଅ ଇରେ ସାଲେ ଶାଗ ଖାଅ ନା ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇବିନି ଦେଇ ପାଣି ପିଇବି। ଇଏ ଶଳାଟି ପାଣି ପିଇବ ଯା ପାଣି ନେଇକି ଆସ ହଉ ମୁଁ ପାଣି ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ମ ତମେ ଆସୁନ ଆଣିକି ମୋ ଭାଇକି ଦବ ହଉ। ହଉ ଧନ ଆମେ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଚାଲ ଆରେ ତୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ଆଁ ମୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୋ ଭାଇ ଏଠି ବସିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆରେ ଶଳାଟି ଏଇଠି ଥିଲା ବା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଠି ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ତାର ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଦେଖନି ଦେଖନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପିଲାର ରାଗିକି ପଳେଇଲା ଧନ ଧନ ଥାଳିଟା ଧନ ଦେଖନି 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 କ'ଣ ରେ ଧୋକା ମାରିକି ଆଇଲୁ ଦେଖା ସେ ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖା। अरे देख रे मरीगला कि रे अरे ଚାଲିଗଲା चलो चलो एठू पळा चलो 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 भाउज से पोलमटा के मरी पड़छ मु जाउछ ହେଇକି କୋଲମଟର କିଏ ଜଣ ମରି ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖି ଆସି ଏଠି ଆସନି ଆସନି ଯିବା ଆସନି ଆସନି ये दवा फोन दवा अरे अरे ये तो मो भाई ଏ ତ ଭାଇ हे मो भाईटा परा मो धनटा परा ये माइला कौन है रे अरे हे देखो मो भाई केमिति कथा कहउनी देखो मो भाई केमिति कथा कहउनी अरे अरे हे मो भाई रे कोन है अरे अरे मो धनटा अरे कोन है रे अरे हे सुनुच देखुछ मो भाई केमिति कथा कहउनी देखुछ तो हां अरे कोन एबे गाई मो घर राखी बांधी के आइला ये देखी ना अरे भाई मैंने किए याकू मार दे गला तुम देखी ना दुईटा पिला मारदेकी पड़े हां दीटा पिला कोठी थिले ଥିଲେ ମାରଦେକି ସିଆଡ଼ୁ ଗଲେ छाड़ू गले अरे से किए तांगे ना कोन को ना जानचो ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ये भंगा घर अछन चलो चलो जीवा चलो 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 ଚାଲ ଚାଲ आंगो हाँ ଆଉ ତ ମାର ଦେଇକି ଆଇଲେ हाँ କିଛି ହବ ନାହିଁ ତ ये देखी नहीं तो हमको ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଏ ତ ନଥିଲେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ हाँ आउ किए जाना आम देरी बस पीवा ହଁ ଦେ ଦେ ମାର ଦେ आउ किए आस ହେ ମାର ଦେ
ବସ୍ ହଁ କାହା ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ହେଇ ଆଇଲେ ମୋ ଭାଇ ତମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲା କଣ ପାଇଁ ମାଇଲ ମୋ ଭାଇ କି ଆଁ ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ କି ମାଇଲ ତମେ ଆମକୁ ଦେଲାନି ସେ ପଇସା ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଭାଇ କି ମାରିଦେଲ ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ଆରେ ଅନେଇଛ କଣ ମାରବେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସପନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଶା ବାଲି ଘର ମଶାଣି ସାଜିଲା ଆଶା ବାଲି ଘର ମଶାଣି